Uzokwenzeka yini? You understand lo muntu lo usebenzisa umzimba wakho uthi wena ukwazi Useyangifonela ke ngiyasebenza ngapha uyafona umsebenzi ngeke ukusebenza ke mina nginakane nawe. Uthulile nje. Kahle. Ucabanga uzoqhubeka usebenza ngihlala kanje. Kodwa sisi. So wena uhlulwe yini wena ukuthi uthengise wakho umzimba uzothola umsebenzi? Uhlulwe yini kwenza lokho? Ayibo, anginayi lokho zakudlala mina bekhona nozama. Vele uzama vele. Ngoba ngitshena no. Vele lo. Uyanikela vele. Nawe mangamcela manje ngakunikeza. Phela phansi zami. Vele. Phela phansi. Lokho nje ngeke sikufihli. Wexolo. Askis no kodwa nje. My sister, let me tell you something very quick. Sanibonani Mzansi, igama usandile wakwamagwazi Sibongo and welcome to another episode of Abangani Bethu. So thina la ekhaya senza into emnandi kakhulu bafethu, siza abangani ukuthi bahlale phansi baxazulule zonke inkinga abanazo emnganini babo egameni lomngani. So nawe mfethu uhleli lapha ekhaya kunomngane owagila okanye usagila namanje ungabisayihlupha wena vele usibhalele lapha ku-email yethu umjoloshow@gmail.com. Ngiphinde umjoloshow@gmail.com. Then emva kwalokho sobe sikwazi sihlale phe kodaba lakho. Mara kwamanje akusenze lento esiyithanda kakhulu, nislike, nisubscribe and comment, kube busy nje lapha kuma comment section ukuze yonke into ibe mnandi South Africa ijabule ibheke phezulu. But into engizoyisho kunino kwamanje, yebafethu abangani. Abangani bayighost bayinkinga bayagilana. Kodwa mawufuna ukubona ukuthi ngikhuluma ngani, hlala kanjalo la uhleli khona uhambe nami ngiyokwazi ukuthi ngixazulule lenkinga yalo mngane namhlanje. Siza ukuthi ukhala ngani amakate ekhala ngobisi. So bafethu masikhale. Asi Siphinde sinamukele Mzansi kwishow yethu esibiza ukuthi Abangani Bethu. Yabona njengamanje mase ngihleli kanje ngibambele composure sukwazi ukuthi no man it's going down ngoba ngusandile kwamagwaza ngizokulethela ishow yethu namhlanje esibiza ukuthi Abangani Bethu. So bafethu mase ngihleli kanje niyazi nani ukuthi ngisuke sengahambi ngedwa, ngisuke sengihamba nomuntu okuyena osibhalele washo ukuthi akuse unenkinga ufuna thina singenelele sikwazi simsize kule nkinga nayo. So ngeke ngisamosha isikhathi kakhulu, ngizothatha udaba ngilidlulise kulomuntu osiphisa namhlanje asitshele ukuthi akuse kuhambani. My sister? Yebo bhuti wami unjani? Ngiphila ntokazi kuhambani? Ngiyaphila nami. Yeah, mfethu. No, welcome to the show. Yebo ngiyabonga. All right. So first thing first, mfethu uqala ukuthi uzazise kubantu ukuthi ngihleli nobani wakwabani nanokuthi usuka kuphi nendawo. Okay, igama lami nguzama Isibongo ngwakashabalala ngisuka eNdwedwe. Oh, welcome Mashabalala. Yebo ngiyabonga. Welcome Mashabalala. So Mashabalala, ngibonile lapha usibhalela ku-email yakho uthi no man, unenkinga noma ithanda ukujula inkinga yakho, kodwa ngase ngithi mina no it's fine akwesibambe kanje ukuze mase sifika la uchazele nombukelo lapha ekhaya ukuthi kahle kahle yini lo khala ngayo. So thatha ungibeke khambani sithini isitori sakho. Okay, nginenkinga la bhuti wami. Nginomngani wami nje. Umngani besizwana kakhulu njengokuba nje sesifana njengosisi abantu abasasiqondi ukuthi sabandawonye noma asisabona abandawonye. Yes. Sihlala naye le eNdwedwe. Oh yeah. Umngani wami besizwana ngisho nase high school besifunda sonke. Esefana nosisi wami elala ekhaya nami ngilala kubo egqoke ingubo zami nami ngiyigqoke zakhe yabo nje sesifana njengosisi sixabana siphinde sizwane nje manje. Yabo nje besifana njengosisi. Ayike umngani saqeda umatric wazozama impilo la. Yes. Ya wagibela ke weza la wangishiya mina le eNdwedwe because mina khona isimo sesangibambile ukuthi ngingahambi naye. Sesixhumana nje ko WhatsApp sifonelana ku right nje sibizana ngosisi. Ngelinye ilanga ke wabuya wayeNdwedwe. Wangitshela ukuthi kunomsebenzi esimele siyosebenza kuona mele sizame ngazo zonke indlela ukuthi siwuthole lo msebenzi lo sizogwaza kulo msebenzi lo. Masiqeda nje ukugwaza sizowuthola umsebenzi noma kanjani. Bangithembisa nje bathi masiqeda nje ukugwaza sowuthola umsebenzi noma kanjani. Hayi ke ngasho ke nami ekhaya ukuthi hayi nami ngifuna ukuya eThekwini bangivumela ke ekhaya. Ngasuka ke sasuka ke seza soba uthi ngihamba naye ke. Hayi ke ngafika ngaqanga ngahlala naye because le ndawo le angiyazi ngahlala naye isonto ngaqede ngayibhekela indawo yami. Ngagwaza ke yena wayesegwazile vele. Ngagwaza ke ngawulinda kumsebenzi ke ngawulinda. Imali ngiyibolekile because ekhaya isimo sekho right, imali yokuthi ngiqashe sengiyayilungiselela phela ngoba phela
uthenje nomsebenzi lo mengiqeda nje mengiqeda ukugwaza umsebenzi ngiyawuthola nje shosho ngayilungiselela ngaqala ngathenga amabhuzu ngathenga into zokusebenza ngaqasha ngathenga ukudla kwagcwa ngaboleka imali komashonisa hayi ke ngahlala ke ngalinda ke sikhuluma ku WhatsApp sikhuluma ke hawu ngelinye ilanga nje ngithi ngibuka istatus sakhe hawu upost ugqoke uniform yalomsebenzi lo esasugwazelile hawu kanjani angitshelanga mina ngaxakeka hayi ngabe ngimbhalanga ngaleso sikhathi ngathi hawu sekulungile yini washo ukuthi ya sekulungile ngathi kumina wathi hayi angilinde kancane uyena ozongitshela because mina ngixhumana naye ngangakhona ukuxhumana nabantu abala asebenza khona mina ngixhumana naye mina hayi ke ngalinda ke kanjalo ngilinde ngimkhumbuza phela ngimkhumbuza mfethu kubanjani ngabe singimbangela isicefe because umuntu engimjoyela ngiqena ukuthi mhlawumbe uzothi ngimbangela isicefe because uyalwazi usizi lakho ngikhuluma nomi kanjani awu mfethu kanti kwenze njani ngimkhumbuza njalo isonto nesonto awulutho mfethu namanje abakangidingi mina ethi hayi ngizokutshela yabo sengiyabona nje asikhuluma nje akasekho nje right asisakhuluma njengenjwayelo usebuye nganginaki ubuye ngishaya ngo-blue tick into aqalayo ukuyenza wayingayenzi yonke leyo nto ya ngize lana-ke mina ngoba ngifuna ukwazi ukuthi yini ethule isikhathi esingaka because ngicwilile omashonisa nabo sebeyangibasela ngiloko ngibathembisa ngiloko engathi ngidlala ngabo manje nami nasekhaya sebekhathele ukungifakela imali yokuthi ngidle ngicwilile nje ey'kweletini ngicwile kakhulu ngize la nje ngifuna ungisize ekhuluma iqiniso yena ukuthi sikuphi isizathu sokuthi engibiseka ngakho sekuphele iy'nyanga eziwu-4 yena esesebenza mina ngingasebenzi alright no isitori sakho ngisizwa kahle sisiwami ngisizwa kahle so manje mangabe efika la umngani wakho ezobeka iset lakhe le story into ofuna sigxile kuyona kakhulu ukuthi asitshele ukuthi lo msebenzi ukhona nanokuthi wena uqala nini kulo msebenzi mangibele uqale because ngoba uchaza isitori sakho ukuthi usuze wangena ngisho ey'kweletini ngenxa ukuthi unethemba lokuthi kuzongena lesambu uzoqala ukusebenza ukwazi ukukhokhela umashonisa right into futhi engenza ukuthi ngibhalele la ngahlangana naye umlisa lo owayethe esasigwaze kuyena emall ngahlangana naye hawu ngambuza ngathi hawu namanje kusathule wakhombisa engayazi nje indaba yami athi hawu kanti umngane wakho akutshela ukuthini ngamtshela ngathi hawu wathi njengoba nje ngiqeda kugwaza nje ngizowuthola umsebenzi wathi hayi umngane wakho uyakukhohlisa udlala ngawe sisi akakutshela iqiniso yena wayegwazisa wena ukuze yena ethole umsebenzi manje ngambhalela same time nje ngambhalela umngane ngathi hawu kwenze njani manje mngane cause usikanje lo mlisa kanje wangiblocker wavala ngangimfonela ngaso sikhathi wa-drop i-call yami hawu ngathi ngiya ku-WhatsApp wangiblocker nakhona ngangasakhona ukumthola watholakala kanjalo angisakhoni nokumthola wait mama mawuthi wagwazisa wena ukuze yena athole umsebenzi which means yena akagwazanga yena shuthi akagwazanga yena shuthi mina engagwazi ngigwazela yena yes no ngisizwa kahle isitori sakho my sister ingabe nje ngisalokhu ngikubambezela kakhulu into engibona kungcono ukuthi sibize umngane naye ezochaza iside lakhe le story ngixolisa kakhulu siswami ukuthi udlula kule nto udlula kuyona njengamanje right okay cool Mzansi Sauta nasibamba isitori bafethu uthi khambani usisi wami ugwazile ne enethemba lokuthi uzothola isipani yabo lonto le wagwaza usisters ngoba phela nje umuntu ofuna ukushintsha impilo yakhe eSouth Africa siyazi inhlupheko ukuthi sibambe kanjani so usisi wavuma wagwaza only to find out ukuthi ugwaza nje on behalf of umngani wakhe yayizo lonto le so ugwazela umngani wakhe ukuthi athole umsebenzi so nje bafethu singabe samosha kakhulu isikhathi because ngiyayizwa le ndaba nami yangifudumeza asivele sidonsa umngani ezochaza iside lakhe le story sibone ukuthi usisters simsiza kanjani uMashabalala ukuthi aphume kule nkinga abhekene nayo so bafethu asibize umngani. My sister? Yeah, bhuti. Unjani ntombazana? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila kakhulu sisiwami. No man, ngizocela ukuthi uqale uzazi bese ukuthi kahle kahle ngubani wakwabani so ngenzela ukuthi umuntu osekhaya azi kahle ukuthi ngihleli nobani. Okay, mina igama lami nguNoxolo wakamthetho ngisuka eNdwedwe. Usuka eNdwedwe? Number 1 Xolo because obviously mawusuka eNdwedwe lo muntu engihleli nawe uyamazi ne? Yeah, ngiyamazi. Okay, cool. Mazi kanjani? Ithi into yakho mazi kanjani umuntu kanjani kuwena? Umngani wami nje kodwa ngasho ngithi umngani wami wakudala kodwa nje ngiyazana naye kakhulu. Ngiyazana naye kakhulu. Yeah. Okay, cool.
number 1 manazana kakhulu because naye mfethu uchaze kanjalo yabo. Yeah. So kahle uMashabalala la mfethu kunendaba afuna ukuyidlulisa kuwena engamphethe kahle yabo. Kodwa mina ngeke ngimosha kakhulu isikhathi sakhe. Ngizodedela uMashaba ukuthi ayichaze istory ukuthi kahle ukubizeleni la then emva kwalokho ke siyaqhubeka nendaba sibothi sibeka phi. Alright ngilaleleke Mashabalala. Mashaba. Yeah. Ngithi mina ngifuna ukwazi iqiniso. Lonke ulikhuluma njengoba linjalo nje. Okay. Yeah. Ukuthi umsebenzi ngizobizwa nini mina kuona kanti. Kunini ngalinda. Hayibo. Ima ungibizele leyo nto le kumamida yonke into engangikhuluma nawe soba yi2. Lalela sisi. Uyabona lo mlisa lo esagwaza kuyena. Ngihlangane naye emall. Ngesikhathi lesi ngikufonela. Ngikubuza ukuthi yena kwenze njani. Wangitshela lo bhuti lo ukuthi mina ngangigwazela wena ukuthi uthole umsebenzi. Wena sekwazi ukuhlangana nomlisa waxhunyaniswa yimina kuyena. Ngahlangana naye. Uyini exoxayo naye ngoba imini engixhumanise nomlisa wena uxoxanike naye mina ngingekho. Ngahlangana naye ngingalindele ngabona ukuthi uyena. Ngambuza. Isibindi sokuya kuyena usithathaphi? Isibindi sokuyokhuluma naye. Okay, ngicela ungenelela la kunina bafethu. Ngangizwa kabi, right? So uzongibizela nama TV. Istory saMashabalala ngiyasazi. You understand? So I know ukuthi kahle kahle kwenzakala. Esami so what about me? So listen ngifuna ukuthi understand manje ayithi esakho uzoza naso because esakhe sengiyasazi. Okay, ithinto lana usisi wahlangana nalomuntu enagwaza kuyena nigwazela umsebenzi. Ehlangana naye emall. So leyo nto uyena nedlozi lakhe lamhlanganisa nalomuntu because yena babengazili ukuzohlangana kodwa wayemuntu odlulayo waseyambona umlisa thizeni lo enagwaza kuyena, right? Ngiyaunderstand leyo. So manje imbona ke lo mlisa enagwaza kuyena waseyambuza ngendaba yomsebenzi vele nanivumelene ngawo. Angithi kwakhona lokho ukuthi aza gijima abuza umlisa umbuzela ukuthini ngoba imini umuntu wazumlisa ngithi. No, wait. Imini wazumlisa yena kumele makuthi ubona umlisa angitshela ukuthi axelo njengamanje ngibona lo guy lo kanje kube imini okhuluma naye guy ngoba uguy wazi mina yena kamazi uguy umazi nje ukuthi wagwaza lalela mina wena umuntu wrong mele wena ukhulume nami as your friend. Ngeke ngimbuke umlisa sengimbonile ekubeni wena ongangitsheli impendulo eqondile. Because phela usimbonile. Wena akangitshela impendulo eqondile. Ushona lena le ebuye ngishaye ngosini. Lalela ke laphuthi. Ngathi sengimbonile umlisa ngamfonela. Why drop ifone icall yami? Ngiyasebenza ngithi uyazi ngiyasebenza mina ngiyasebenza. Online kuWhatsApp uyapost istatus. Ngihlale phela ngingapost. Ngihlale ngingapost. Ngishaya ngobluetooth kodwa wangiblock konke indawo. Ngangasakhona ukuthola. Kahle xolo umblokhelane mawukuthi awuyikho into ukuthi iyazi abomngane nami lo aka appreciate sidalo. Appreciate kanjani because into ambize buka la istory sithi ngiyazama ukumhlanganisela connection kodwa still ungibizela amamida kuyimanje ungibiza ngama TV for what? Why ungakhulumi nami wena? Ibapho connection ngizamile nje ngithi ngizama ukugwazela mina senguthola imisebenzi ngakutshela ngathi uyangibona mina sengiyasebenza vele ngakho ngakutshela nawe sengiyasebenza it's fine linda phela nawe kuzozokwazi lizofikela kithi. Awungitshela ukuthi usiyasebenza ngabona usupostile. Angithi wabona phela vele ngipostile kusho khona ukuthi ngiyasebenza. Ongitshela ngani ukuthi hawu mina sekulungile kumina nawe ngicela ulinde kancane. Phela sengize ngiyayibuzela ukuthi hawu sekulungile nikwena. Ukuthi ngoba abantu kanjalo shema. Abanje ukuthi usiza umuntu kanti usuyayigaxa. So xolo yabo uMashabalala usuqhamuka. Wani uMashabalala ushiya ikhaya. Nami ngalishiya ikhaya. Nami ngalishiya ikhaya. Sicela ukuthi kahle kahle siqhamuka la. Yezo lonto le ushiya ikhaya uMashabalala ewumuntu ozethekwini lesimo usuzohlanganisa impilo. Ngawe ngubona usuthembisile ukuthi kodwa kwakhona ukuthi azafike la eThekwini angishongo mina ukuthi akasuke same time emakhaya ezeTurban. Ngamtshela ngathi umsebenzi phela ukuthi ufake iCV namhlanje manje sebeyakubiza uyalinda. Angifakanga CV mina ngagwaza. Wathi kwakhona lokho ngeke ukuthi ugwaza manje usiyabizwa manje. Wathi mina ngeke ngisho namasonto. Angimina phela umqashi angiqashi mina nami ngaqashwa nami. Yini wena uwaqasha? Ungaphi namasonto awu3? Ney'nhlahla phela ayifani ney'nhlahla zabantu ayifani. Wasubmit nami ngasubmit. So alright it's fine. Ngiyakuzwa mina so wena uthi inhlahla zabantu ayifani. Okay asiphile. Yeah phela vele naye bazombiza kodwa akangasho ukuthi ngona kusengiyasebenza mina so sezoblame mina ukuthi why mina ngibizwe kuqala. Ngiyablame. For what? Right ukublame first because manje kusilungiselana. Umlisa mangabe ethi kahle usisters wagwaza on your behalf ukuthi wena uthole umsebenzi lo osebenza kona njengamanje so wagwaza ngosisters right mhlambe phela bechaza ukuthi ubhuti wazi mina bechaza lokho mhlambe bengikuphi mina nabo mina ngifuna ongenzeke bechaza ukuthi ubhuti wazi mina kamazi yena mayithi ugwaze on behalf of me ongenzeka wayechaza ukuthi angamkhola because imali yakhe ngizange ngiyibone ihamba futhi angazi ngiyibona ukuthi mina sengihlanganisile imali yami nayi isinga angizange ngibone imali yakho angazi wathi nje wena imali usuyihambisile imalini iyona ndlela yokuthi ngimkhole imalini leyo uthi wagwaza ngamalini kubhuti uthi wagwaza ngamalini no bengambuyi kwagwaza ngamalini mina mfethu ngize la ngokuthi
wagwaza ngamalini ngifuna ukusebenza imalini oyifunayo wena mina ngifuna ukusebenza Yes. okay ugwaze ngamalini ke wena bhuti yiphi imali oyifuna ngikunikeze manje imali ayona inkinga mina namanje ngiyakupela Wow, washintsha Dludla ngokuthi ngingamnikeza imali ngingamnika imali nawe uyazi kwanaye ngiyamnika imali uyanginika imali yeah imali hayibo uyanginika benginginika imali ngakunika imali mina first Nini? payment yami ngakunikeza imali kwale mpahla eyiqokile ayithengela yimini yeah ngiyavuma isikhathi Yeah, wangithengela yes, sisi yabo wangithengela Yeah, but lokho it's not a problem. Lokho ungakwenza ngibuza ukuthi wagwaza ngamalini ke ngimnika imali yakhe ngisiphela kusho ukuthi yena uyaphuthuma malini imali yakho ngifuna ngimnikeze umsebenzi ufuna umsebenzi anandaba nemali. no angithi manje uyangiphusha uyangiphampa ufuna ukusebenza manje Uyaphusha, ngiyamtshela ukuthi no wena ngabe uyasho ukuthi malini imali yakhe ngimnikeze ngihleli ngilindile yini u4 months Uyarenta lo muntu. wayirentelani ngoba mina ngathi akalinde yena uyajaha ukugijima uzorenta eThekwini Hayibo. awuyazi impilo eThekwini sinjani wena Ha. hayibo Alright. yena lo Okay, shuthi manje isenze kanjani ngoba manje nangu uyachaza ukuthi wagwaza Uyanqaba. awugwaza. Okay. ngiyanganqabi Yeah, because naye iyacasula lento eyenzayo nami ngiyadina ukuthi phambi kwala makhamera ngeke lawo uzongilokothe ke mina ngeke Uzoyimela- ngiyadina ukuthi ungibizela amakhamera uzoyimela into oyenzayo. for into kuyiwena ungafuni Uzoyimela yini ukulinda lento oyenzayo? why ungafuni Uzoyimela ukulinda into wena oyenzayo? ngoba ngitshela ngithi Okay, linda okay, fine. hawo Uthi linda, ulinde, Ngilinde. ucabanga kusa early Yeah, ngilapha ngithi mina usulindile already for Yeah, 4 months. yes. Ulindile, urenta, unomashonisa uyapheza uzarente uyaphi because usuke emakhaya ngesithembiso sakho umthembisile ukuthi masike wazi sagwaza nje siyaqala. kuphela u-3 weeks Yezo lento angithi le. So Yebo, wena kuphela 3 don't weeks. be super defensive ngento engekho. angikho defensive nawe uyayibona lento le ngakhuluma naye mina emakhaya ukuthi umsebenzi yasi uzowuthola vele yena akalethe lezi zinto ezifunakalayo bese emva lapho uzolinda Uyilethile nje. uzoyithola icall Ukwazile. nami ngayithola icall nami ngakwazi wayithola kanjani kuqala mina ngayitholi mina ngihleli kangaka wayithola kanjani kuqala hayibo engathi lento ade ngisho ngithi nenhlahla phela ayifani akusiliphutha lami ukuthi awubakakubizi wena yindaba kubizwe mina mina ngabizwanga kuqala angazi ngibizwanga ngani naqala ngaze laphi mina hayi Alright, sisi. alright, fine. Mashabalala wagwaza ngamalini khona sizokwazi ukuthi ngizama ukulungisela least. lo part. Thola ukuthi mhlawumbe ngangcono noma engayisho nemali yakho ukuthi kuyimalini ngoba mina wagwaza ngamalini so sivele sihlale lapho siwandlingisa lo nkingi because kwamanje silokhu sishonisana lena. malini imali yakho ngakho za uyayicabanga cabanga 3000 no 3000 3000. 3000. 3000 wawufaka kuba wawenze njani Hawu. wawunika mina noma unika ugayi lo wagwaza kuyena uyazi uzongicasula ngixoxela ugela akafuna ukuchazela ukuthi wenze njani wasubmit iCV enoboya lo lapha ya Eh? ngiyaxoxela mina ngoba ethi ngiyamkweleta nje wahamba iCV enoboya iyona le efuna kusho ukuthi mhlawumbe ufuna ngimkhokhela inkomo yakhe ngazi imani sena ngilahla ke manje. Mawuthi CV noboya kwenza yini le? walala nemanager Wait, lo guy No. athi wambona emall walala naye. umuntu vele umuntu abazana naye yabo ngoba vele sebefaka mina njengoba vele bayazana babuye emashidini boyithu Imani. Uxolo yeah uMashabalala walala nomuntu ngesimo vele into yakhe ke vele into yakhe uyawudedela nje umzansi uyawudedela vele Now but ngifuna si understand uMashabalala ukuthi uqhamuka ngik understand futhi nawe at the same time yabo. So ngithi mina uMashabalala walala nalomuntu lo owahlangana naye Exactly. ngesimo sokuthi uthi uzonika umsebenzi. uyabo lento le wena kuyabonakala ukuthi awuyisoli lento le no awuyisi lutho Imani hlala lutho phansi. ngisolela ukuthini kanti mina yini owalala nomfana uyabo mina Phansi, Xolo. kuze ngisihle ukuthi ngalalana inhliziyo yami ibuhlungu ngalento le engayenza Kodwa le. phela- ibuhlungu ngalento le yingakho ngizamile ukuyifihla ngenze ngathi imali because yena uyayibhavumula nje ayikho akayisoli into engiyibhavumula mina wena lokhu ungifonela ngitshene ukuthi linda ngisho ngisemsebenzini ngithi linda awufuni ukulinda wena ngilindeni ulinda umsebenzi uzuwuthole ngoba phela angikwazi ukuthi usuwamuntu onjani wena hayi shem nawe nje yazi uyabhora ngi-expect ukuthi mina Uyabhora nje uzoyisola kanawe. ngalento le Ngisolela ukuthini? uyazi ukunikela ngomzimba wami into obuyiqala ngalala yini nomuntu into obuyiqala yini angimthandi into obuyiqala yini kulala nomuntu ongamthandi Okay, ngibathanda abasuke bengishela yazi sisiwami ulokhu silethela idrama kancane No, idrama ayikho, nangu umuntu ophosa idrama. No, let me do something for you real quick khona uzo-understand ikhambani. Okay, isitori sengizizwile. uMashabalala ulale nomuntu ukuze wena uthole umsebenzi, yeah right? And lo muntu alale naye uyasho lo muntu ukuthi wena walala nami ukuze kwenzakaleni wena uthole umsebenzi. Angisho xolo? yeah ngiyakuzwa Yes. So manje ngicela ukusheshe understand ukuthi kugcina lo mntwana uzinikelile entweni ebengamela ayinikele kuyona. You understand? kodwa into ayijwayele umngani leyo into ngijwayele ayaziyo. kanjani mina ngiyalana nabantu engabathandi
ngiyalana nomuntu ongangishelanga Beyoqala yini? bengaqali kodwa phela basuke bengishelile ngisuke sitshona So ikuphi isidingo sokuthi uzungibiza lama TV? Sikuphi isidingo ama TV ngoba vele ukulala into oyijwayele, into yaziyo. lalela kuchazele mina sikhambani sisters. Yabo lento yakho lokhu usenzela idrama isebenza. Awunedrama. Wena unedrama. Lalela la kuchazele sikhambani. Yabo lo muntu lo imayichazele aseke phansi. umsebenzi wakho ngifuna ukubona ukuthi uzoqhubeka yini ukusebenza wona yazi izokwenzeka yini? You understand lo muntu lo usebenzisa umzimba wakho ukuthi wena ukwazi Useyangifonela ke ngiyasebenza ngapha uyafona umsebenzi ngeke ukusebenza ke mina nginakane nawe. uthulile nje Kahle. ucabanga uzoqhubeka usebenza ngihlala kanjani kodwa sithi so wena uhlulwe yini wena ukuthi uthengiso wakho umzimba uzothola umsebenzi uhlulwe yini kwenza lokho Ayibo anginayi lokho zakudlala mina bekhona ozama. Vele uzama vele. Uthini? ngitshela Uthini? no. Vele lo. Uyanikela vele. Nawe mangamcela manje ngakunikeza. phela phansi Vele. phela phansi Lokho nje ngeke sikufihli. wexolo Askis no kodwa nje. my sister let me tell you something very quick yabo empilweni ungalingi ukudinga ithando Azi ungimoshela isikhathi sami nje ungimoshela isikhathi sami. Ngabe ngibhizi mina uyazi na ukuthi ngibhizi ngiyasebenza. Nasendlini ngiyasebenza mina. Kodwa uzongibiza nje ngimoshela isikhathi sami. Canga kunini ngifikile la ngifikela le drama leyazoyenza la. ngikubuza umbuzo mina ngathi wena ubone kungcono ukuthi udayise ngomzimba wenye ingane Ngishilo nje ngathi vele bengazi vele ukuthi vele izi target vele uzovuma ngithi vele uvumile Okay, it's fine. That's why ke ngihambise yena. lalela ke ntombazana lento ilula kakhulu uya understand lo msebenzi onawo osichomela ngawo right now singawuqeda thina uyakwazi lokho Guys, Uyakwazi yazi lokho? ngibhizi kanjani? kulula kapi phela lento yomsebenzi ungenze ngathi mhlawumbe kuthi uyasebenza usezulwini awukho ezulwini into esizoyenza thina sizohamba siye ngqo sifike lapha na ku-HRN sichaza ukuthi la ekhaya kulalwa nabantu ukuze baqashwe la ekhaya yes Kodwa ke sengabe wrong lokho ngoba uxolo yazi Kurong sento kanjani? njani. What do you mean Sengaba wrong? into wrong phela ngoba Wena mina into ngakhuluma wrong. nawe sisabothu babengekho Wena bonke wazi into lapha. wrong. Yayingekho iTV sikhuluma Wena about usuwazi ukuthi into wrong i-wrong wena. vele leyo nto ingaba wrong. Ingaba wrong. Ingaba wrong wrong. ngoba nganginawe mina sisoba uthu sisendlini ngichazela ukuthi umuntu ozokulokhuzela imali uzodinga ozongekufaka emsebenzini uzodinga into ukuthi wena mawusu uzophinde futhi ufuna kahle ukubetray njengani akamfakanga ufake wena So So, kodwa phela besingazama ngenye Wazi indlela. into wrong wena. yiblo ndlela because manje usuyaqala uyacabanga ukuthi ngikuya ngokushuba yiblo Phezu kwezinto ezingaka ngimenzele zona Ziphi? mina. ziphi Ziphi izinto? Ngakunikeza imali. Yiphi imali? Ngakuthengela le mpahla Yiphi eyiqokile. imali okhuluma Ngakunika ngayo? 500 mina ngiholile angikunika 500 umzimba wami 500 Mina umzimba khona umzimba wa 500 Ayibo wena bakulala ngo50 rand. yes 500 mhlawumbe suke sitone lo muntu loyo Kahle nje ungenze yabo le lalela drama. ichazele Abo mina masefaka umsebenzi ke senine drama ngempela la. drama Awu senine lalela drama. la shame. wena ungaphila Nawe ngo nje 500 mina nginankinga mina Nine vele drama ngibize nje. nangu mashabalala umashabalala Yes. engimkhulumela wena ngihlangani nawe vele kahle Ah, kahle shame. so ungalokhu uzama ukungifaka mina vele angingeni and futhi anginankinga ukuthi uyasebenza noma usebenza ngihlangani mina nangu umuntu obalekile njengamanje osibhalelile ofuna usizo lwethu Yes. so ngizomela yena ukuthi story sakhe sithini Sevuma lalela naye. lana mina I'm not Ayibo. here to judge ukuthi wa decide ukuthi alale nomuntu uzathola umsebenzi okwakhe lokho Kodwa walala yizo lonto le naye. mina into engizama ukubuya kuwena ke kodwa wena sobanza uqhubeka yena usebenze exactly because manje into esizoyenza thina simple Oh nina nifuna ukungiqedela umsebenzi. yebo no that's not Uzoqeda. the plan yami ukuthi uqedele umsebenzi but ngifuna ukuthi ureason eqala ubuyise umqondo understand ukuthi sizanani la kuwena because thina silwi now but right now you trying to fight with us but thina silwi now Ufuna ini ke wena kumina. Yini angithi oyifunayo? ngasazi isimo sami ekhaya ukuthi kunjani izingane zami ezu2 Manje iphutha lami ukuthi ube nezingane eziwu2. ziyasola wexolo zinomama bese sicongco hleli kusona Cha ngiyabuza ifault yami ukuthi abe nezingane No, 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 eziwu2. No, Ufanele nami ingangeni ngifuna ukuzamela manje. zona. Indaba Okay zengane ukhuluma nje uthe ngeke. ingane zenzeni ke? ngifuna ukuzamela zona ngithi nami ngakho kanje ngiyenza lento le engayenza because ngangicabangela zona izingane zami lezi ngifuna ukuthi zibe right zifane njengezinye izingane nazo So why are you doing such a thing man why unenhliziyo embi kanje because right now guys, into guys, guys. esibuza kuwena ukuthi mfethu ithini way out right now uzumsiza ngani Ufuna ini yena kumina ufuna ini wena? ufuna umsebenzi simple Awu. because azalale nomuntu nje ufuna umsebenzi ungabuza ibhasi libhaliwe ungabuza into engeke ufunani manje wena Hawu. usuramaphosa usuningana Ngifuna umsebenzi. because ufuna Cha phela umsebenzi bengizomnika into ayifuna uma ukuthi ufuna imali ke Umsebenzi. umsebenzi into ayisukela Imali. emakhaya umsebenzi sinika umsebenzi ingane yabantu Wayapha isebenzi zafike la kwaleyo mina Ubizwa- ngiyacaca. Xolo, awukasho Angimbizanga, ukuthi angimbizanga. Wathini? Umoya angawukhuphuka Wathini? umoya. Mina ngathi umsebenzi uzofika mawusufika not now. Angisho mina Uzofika ukuthi uzofika mase manje ufike. ungene Uthini, emsebenzini. angithi? Ngakutshela mina Wathi ngathi wena sizowuthola. submit ngalendlela wasubmit ngayo. Wasubmit Manje wena nawe. yini? Indaba Into wrong ungasubmithanga. uma lokhuzana Akalinde phela. yazi mashabalala wenzeni wenze yonke into obuyisho wena Akalindeke wayengafuna ukulalela mina ngoba mina let me Hayibo. talk right nginikile isikhathi sokukhuluma Yeah. ngithi right man le ukuthi ngikhulume Ayi, nawe shame. umashabalala wenze yonke into othi akayenze one uthe wena kugwazwe la kugwazwe ngani
ngelokhuzana nge-CV enoboya yavuma ingane yabantu yagwaza nge-CV enoboya wathi wena ingane yabantu izoqashwa within 3 weeks angisho yalinda u3 weeks ingane yabantu yasuka isondele ithi sondelela umsebenzi yaba ready for umsebenzi the next thing sekusebenza wena yes nakhona usamtshela ukuthi lalela sengiyasebenza ntombi no usebona kuma status nosubhizi usemsebenzini yonke into ikhamba kahle yeah phekwa lokho waboleka imali wangena komashonisa wangaka komashonisa ngethemba lokuthi uzothola umsebenzi leyo nto ayenzekanga yonke so ngifuna uunderstand la xolo ukuthi where we coming from yes okay on top of that ke manje sesiyabuya siza kuwena sithi kuthina okay uphi lo msebenzi ukhona noma cha uthi wena awukho umsebenzi angisho hayi shuthi nje ngaba wrong ukuthi ngiposte i-data zami shuthi ngaba wrong ngalokho kwakumele ungitshele sisi ukuthi ngiposte ngoba phela kushuthi umona lo mphethe kahle kahle umona ukuthi sengiyasebenza mina shuthi kwaba umona phela ukuthi uyabona kuma status impilo yaqhubeka ngright akuyenziwa kanjalo mina sisi umona vele ke vele umona okay wekholo nasekhaya kubo vele ngathi bayaloya imeli into oyiqalile yabona le ungena emakhaya kubo nokuthini angikho lapho mina ngisemthenini nangu mashabalala la ufuna ukuthi wena le muntu wayenza kuyena ilungiso yenziwe njani but mina ngikhona ngizoyilungisa leyo nto le ngithi mina ke right ke isinyathelo esimele sisithathe manje simple ukuthi siyovakasha lapha emsebenzini wakho lo siqhomela ngawo sifike lapha emsebenzini sichaza ukuthi hayi bona indaba enkulu la kanina lana nilala nabantu ukuze kuthi abantu bathole imisebenzi simple sikwenze lokho uzo wena ubona ukuthi mhlambe serious nifike nithi emsebenzini ubanizwe ngobani ayikhulumisi phela angithoni ukukhulumela isine evidence yonke kungenze ngathi mhlambe lokho siyayiqala senza hayibo ibuphi ubufakazi balokho nabo nje yini kanti lesenza ubufakazi bazofuna into ebonakalayo evalid amaconvo ami nawe ngibhizi ngikubasela ngikufuna umsebenzi hayibo asakhona sisi seniqala nje idrama engenasidingo ke manje ayinasidingo angenziwa kanjalo ayinasidingo angenziwa kanjalo emsebenzini niyothini ufuna ukuza lokho waye belala nabantu ukuze nizwe ngobani nizwe ngobani sizwe ngawo sebenza khona bazobuza lo muntu uyasebenza nazalale nje khona nje mina ngalala noba aze ngilale namuntu mina azobonakala ukuthi abakhona bazobuza bazokutshela ukuthi abamazi kwayilo akaze ngilale namuntu mina uzenzihlakaniphi intombazana akaze ngilale namuntu mina ukutshengisa because uyapayiza aze ngilale namuntu buka ngichazela ngiyayisebenzela ngenhlahla yami yena ukuthi ya kwaba inhlahla avuma inhlahla okay fine ngithi mina lo muntu walala naye usebenza emsebenzini ngangingekho mina angithi mina ngangingekho ngangikhona lapho mina belala lo muntu owalala naye angithi uyi-manager emsebenzini wakho angazi okay so sesiqedile ayisebenza ikhulumayo nje lo sifuna manager nangu manager ulale nosisi lawo lo sisi wathola because imanager ayikufihlanga lokho kushilo kuyena usisters ukuthi lalela kwalalwa ngalala nawe ukuze umngane wakho ngiyayibona singibizela nje idrama la manje uthini nedrama lo give us a solution ngibuzela ngathi ufuna ini mina ufuna ini mina ngathi usathi emxololo ngangimazi ingqondo nje ngathi seziyashada mina into efuna mhlawumbe ubhema kakhulu noma kanjani uyaphuza ufuna ini mina ngathi ayisekho awusaye engxolwe engimaziyo uxolo lo sesikhula naye wena nje sewuzama lo nejealousy awu appreciate ngisho ngithi ngiyazama ini angenziwa kanjalo mina uzophela nawo kumsebenzi okay sharp ngithe mina yinto ayifunayo mina wena njengomuntu ophilayo xolo iyodwa into okumele uyenze umngane wakho umsusemakhaya wathi akeze la izothola umsebenzi angisho wento ebemele uyenze iyodwa simple thola umsebenzi umtshela iqiniso umngane uthi okay mngani into ehambayo la umsebenzi kanje ilinda kanje kodwa in the meantime ngoba vele uhleli la ngizobe ngikurentela ngizobe ngikwenzela ukuthi njengomuntu omsusile and on top of that you guilty because umlalise nomuntu on your behalf because ugcineni wena phela manje uthi unomsebenzi wena osebenzayo wena impilo yakhe eqhubeka eyakhe imini and asimceli sizoya emsebenzini wakhe asimceli so manje wena uthini uyavuma akavumi sizoya emsebenzini niyokwenzani kade ngichazela ngifuna ungichazele into kakuthena asiceli angifuni ngilento engayizwa ukuthi emsebenzini niyothini nina nobabili nazi bani emsebenzini wami nize niyofika sobona khona yazi mina xolo ukuthi ngikhathazekile ngimoshela nje nesikhathi ngibhizi mina empilweni yabona ukuthi nina niphothekile vela into eniyenzayo ngicela usinike iphuzu lokugcina nci esimangalo sithi thina sithathe lesinyathelo esifuna ukusithatha yebo noma cha niyokwenzani ngeke ngichaza xolo I've been saying ukuthi siyokwenza umsebenzi wakho mina shame angana yonke lento yabona nje uzama ayi shame wenzeni uzama hayi mina ngiyambonga wenzeni ungabothi uyamsiza umuntu uthi uyazama ukumtakula hayi shame ngoba vele into engadakuleki nje umtakuleki sisi ngithi ngiyakuzama ngikufaka ekhaleni awungeni umtakuleki uzamephi hayi wena uyahlanya uyahlanya zithi kuyimanje ngifuna ukubetray mina nithi ngize ngiphelela umsebenzi ngenxa yakho zithi mzala la kuwena hayi uyawazi nobhithi uchathi phela thina sikutshela into eqindile la ukuthi lalela manje mina kumele ngiphelele umsebenzi ngenxa kazama
Yeah, because vele kwalomsebenzi uzuthola inqaka zami. So why you ekuthengathi akana kanti yena yini inkinga yini entsha ababeyivula kulento ababeyilokhuza ababenza yini entsha yini oyiqala hayi wena awukho right uthini serious yini yayenze entsha ngoba phela vele into ekhona ayaziyo ngicela ukuzehlisa mina ngoba wena ufuna ukwehla manje zehliseke mina ngeke ngithi mina hawu lento umuntu edlala ngami lento sithatha sibeke le level bese siye emsebenzini wakho because into ofana bayenza iyodwa wena fana be lo mntwana lo uyamnika at least 1.5 ngenyanga oyimalini yohola ngoba igcine lo msebenzi shuthi ngisebenzela yena phela vele uthole ngaye nje mina shuthi ngadlala ngomzimba wami ngenxa yakho shuthi ngisebenzela yena ngadlala ngomzimba wami ngenxa yakho mina ngimnika imalini uzwile bhuti 1.5 for what for ukuthi uyasebenza yena akasebenzi until azathola umsebenzi njalo ngenyanga into ayinayenza kakodwa hayi ngamnika mosi 500 500 uzowenzani erent 500 awungamnike nje ukuthi abone na ukuthi njani ngawo and phela kwaba into eyodwa yosuku olodwa kubanga ukuthi insuku eingakanani umzimba wami lona for usuku olodwa into ejwayele vele ngilana umuntu yini babekubreaker umuntu engamthandi babekubreaker yini umuntu engingamthandi kahle line drama nje yebo bhuti kade nginibonile yabo right now lo muntu esikhuluma naye how akasizwa nokuthi sithini hayibo angizwa vele niyangibhedela nje noba yithi mina noma seniyajola noma phela ngiyakujolisa vele naye nalokho it's fine you can say whatever you want to say but I'm just saying ukuthi okwamanje phela sokutshengisa ukuthi singoba ezo lonto le so Mashabalala yebo ucabanga ukwenza njani for now then we can take it from there because umuntu lo I'm not going to waste my time ngayo mina njengoba nje usoshilo nje ukuthi 1.5 ngenyanga aniswe bakwethu ushaye la esandleni until engitholela umsebenzi nami ngiyawudinga umsebenzi nami nginezingane engimele ngisuthi so uthele 1.5 ngokukhipha hayibo kusho ukuthi ngabe ngisebenzela yini all right cool nangithi ngiyawukhipha kanjani ngabe ngisebenzela yini umsebenzi wenzeni umsebenzi lo umthembisa khona khona noma wokho hawu hleni ngithi uyabona naye ukuthi umsebenzi awukho uyabona naye ukuthi umsebenzi awukho ngiyenze njani ke mina ngiholele yena shuthi usebenza kumina all right cool so yeah siqhubeka isinyathelo sesithathayo sithini shuthi vela siyemsebenzini wakhe akukho kunye nawe umsebenzi uzomphelela akukho kunye phela uma eqolozela lo ngeza sebenze mina ngasebenza let me tell you something thina simedia sine power yonke yokuweka siphinde sikubhidlize thina isimple into yethu ukugcwala nje ke-office phela vele iyona nto ayifuna vele ukuthi isithunzi sami siphele iyona nto ayifuna vele lapho angenawufudiceleleke phansi usafuna iy'thunzi unesibindi sey'thunzi lokho vele into ayifuna isithunzi sami sidiceleleke phansi ngithi anguzwa manje ufuna 1.5 ufuna vele iyona nto ayifunayo vele yabona wenza la uzana ntombazane kubalansisi ngithi mina into esoyenza manje vele nje sogcwala i-office ufuna ukuthi nje ngibe intombazane engena future njengaye wazini ngesithunzi wena i-future ozuba nawo nje unawo ngenxa yakhe lokho kufakela ikhanda lakho why uhlula ukufaka ngaba kahle nje siyakhipha kulo msebenzi ngingena mina ngobe ngichazile Mashabalala ngengisalo ngimi ushela isikhathi ukuthi ngixolo yabo so ngithi mina ke wena uthini ke so senza njani hayi because akafuna uyikhipha le mali and okunalokho uthi wena wazenzela yonke lento okuthanda kwakho only to find out ukuthi vele wayethanda wa enjoy naye hayibo nengane zakho wa enjoy because into oyizama ukuyenza ukubheka ukuthi kahle kahle impilo yakhe izobheka and ngeke ngikujaje mfethu usenza noma yini emhlabeni ukuze sikwazi ukuthi sibeke itafula phezulu kwetafula lokudla phezulu kwetafula I mean so sengizama ukuchaza into eyi-1 ke sesitazi ukuthi from now on usekuvezile ukuthi yena akayimisele ngokuhlala phansi akayimisele ngokhokha 1.5 akayimisele ngalutho so thina-ke manje ithini into-ke wena ufuna siqhamuke nani sizahamba phela semsebenzini bakhe simchithe sisho ukuthi emsebenzini yakhe akawuye kumsebenzi sisho ukuthi wangena ngokuthi kulalwe neboss okay cool so mangabe kanjalo Xolo you understand ukuthi kuzoba khona i-case involved umona because into awume into ezokwenzeka ukuthi uthi unomngane onenyoka hayi ngibiza umngane wakho wena inyoka vele yena nama usayena inyoka umthakathi wena usugrand hawu so njengamanje umuntu oyinyoka kanje nga-appreciate asekho lokhu ukhuluma asekho inyoka uyayifuya ikulume so fethu sokufuna uunderstand yodwa ukuthi la ugqokena nengubo engamthengela yona ingubo ngathi ingubo lento le nakho igqokile khomba khona ukuthi uyayithanda 60 rand let's hawu 60 rand ayangidina lento yangidina kumanje ufuna ukungiphelisela ngomsebenzi ngapha ngamnikeza imali 500 njengoba umuntu onganiki 500 anginiki 500 mina ngakuthengela le ngubo oyigqokile yini lento le ingubo into 60 rand kumanje ufuna ungiqedisela ngomsebenzi mina ade ngikusiza ashem awunadanki
So yeah. Thank you, So Zinto ufuna nginayo. understand into eyodwa eMashabalala ukuthi la kuzoba khona like a case involved because lo muntu owalala naye ungaphakathi emsebenzini wakhe angisho. Kuzoba khona Ngenza ini? leyo. Yeah. So kuzokumele kuvulwe icase ukuthi khona icase kanje even nasemsebenzini ngineshona bazosukumela phezulu lonto bafuna ukuthola ukuthi kahle kahle kusho labantu abahlezi. Inhloso yini ukuthi ngiphelele umsebenzi Ngiyabonga. inhloso yini le Awuthula. Awuthula phezulu. Yayizwa lonto. Yeah. So yeah, so sengifuna ukuthi Awungabona understand umuntu now ukuthi how uyamazi. big it is. ngabothi Ukuthi umuntu kahle yamazi sayilungisa kanjani yonke lento le. Yes. Yes. hawo Hayi. Mina nje akagxoshwe emsebenzini babe engafuni ukunginika 1.5 ngenyanga. Mele enginika 1.5 inyanga nenyanga 1.5 until nami ngitholele umsebenzi lo engangiwuthembile ngisawubhekile namanje. Nami ngiyawudinga umsebenzi. Exactly. So noxolo iyodwa into yakho ayikhulumisi wena ngoba uyahluleka ukwenza lento esishoyo. Sizokudedela ukuthi ubuyise ingqondo zakho ubuyele kuthina. Makuthi wena ubuyele kuthina esikhathini esingangeviki. Then siyamosha nathi simasha. bona nje usisi lo Ingangibiza ngosisi. usisi lo vele lo unomona Umona wani? unomona nje Umona wani? sezofaka nawe ufaka umona kwawena unomona lo Hayi wena. kwakhona lokho ukuthi iyabona manje ipoint Ngibe akulona sithi mzala ipoint akulona nakwena, lelo ukuthi ngithi sengibonile. ngixoxe emsebenzini Not okay. ufuna ukuthi ngixoxe emsebenzini mina ngiphelele umsebenzi ke ngifane Hayi, naye sisi. kanje No, it's fine. Ufuna Kolomeni ngifane naye. selokhu ngikulalela kakhulu mina Hayi, sengizwe side shame. lakho and I'm not Unomona, happy ngalo. Mina unomona. ngizothatha ngibuyisele kwena my sister. First thing Umona first nje. siyabonga ukuthi usibhalele right? ekhona Yeah. Ukuthi usibhalele sikwazi uzama ukulungisa lenkinga Hawu. yakho but uyayibona ukuthi umngane wakho she's not willing. ubhalisa ukuthi umona alungise uzabhala yonke nje lento. acabanga ama-TV acabanga Understand. ini umona Yeah. wona So loyo one thing that we're gonna do exactly lesengikhulume ngayo ukuthi sizozama ukuthi sikhulume sigcwale i-office mawukuthi yena akabuyi nale plan yokuthi ufuna 1.5 every month engabuyi nokusho ukuthi no ngizokhokha yes or no Yeah. if engakusho lokho then ke we take it to the next level. Yeah, ngiyabonga futhi wami ngiyabonga. All right, thank you. Siyabonga. Mzansi nizwile story bafethu uxolo sisale nale kodwa uyakhohlwa ukuthi nathi sinengqondo siyacabanga. So the thing is simple kakhulu so ilungisa le usisters uyavuma iphutha lakhe ukuthi no ngiyavuma mina ngikwazanga ukuthi ngimtshele ukuthi ngalala nomuntu ngesimo sokuthi lo muntu ebengifike naye ngitshela ukuthi mhlawumbe uzo understand ukuthi why lento ngiyifihla ngafuni ukuthi ngilongithi sakwaza because bengizama ukuthi nabuyele engqondo but umxolo she's not willing ukuthi abuyele engqondo nani niyambona. So into esizoyenza is simple kakhulu thina sosiza usisters uMashabalala la ukuthi abe grand alungise inkinga zakhe nokuthi nasemndenini wakhe abe grand noma ashonisa laba bamhubhayo alungise yonke lonto le until uxolo ebuyela engqondo ukuthi uyakhipha lo 1.5 ngenyanga noma cha thina sizoyithatha sibeke to the next level. Mzansi ngiyabonga nani nisize lapho kuma comment ni comment nisitshela ukuthi kahle kahle le singayilungisa kanjani because ngiyaqala ukudila nomuntu kanje but ke singathini semhlabeni la uMzansi lo dankong ngithanda ibhada sibonge.